hlangana ngiyathanda ke ukuthi mhlambe enhlizweni zethu yakheleke lento ethi indaba kaShembe esikuyo indaba enkulu ngoba yehlukanisa inyama yomuntu nomphefumulo wakhe ikakhulukazi, ngokungasho ukuthi mhlambe isuke imbulala yini umuntu, kodwa ukuze ihlukanise unyama nomphefumulo kuba ngalezi izathu zokuthi ithi inkosi yesibili yebandla lamaNazaretha uma ikhuluma phakathi kwamaNazaretha uma ngizwa ngabantu abadala bathi ngelinye ilanga yathi imile endlini yesonto yayisibuza ukuthi inyama le esiyembethe eyimizimba yethu uma ngabe sihamba emhlabeni ishonaphi. Angazi ke noma baphendula bonke yini abantu, kodwa uma kuzwakala empendulweni ukuthi bakhomba abanye bathi kwabheka bezayo. Isithi ke inkosi imphefumulo ke lenza ukuba lemzimba iphile. Uma kudilika udonga lolu oluyinyama yona imphefumulo ngabe ishonaphi. Kuthiwa ke base bethula abantu endlini. Isithi ke inkosi yasekuphakameni uLanga phuma Scotche ithi ke impi enkulu ephakathi kwabantu bonke abakhona ngaphansi komthunzi welanga yimpi yomphefumulo womuntu kanye nenyama yakhe. Ithi ke inkosi into edala lempi ibe inkulu kakhulu, ithi kodwa noma iba inkulu, ithi kodwa ngaso sonke isikhathi umphefumulo uyavama ukuthi wehlulwa inyama. Ithi ke into esuke idala inyama ibe sikhondla ibe namandla okuhlula konke ukuthi yona isuke igabe ngento eyodwa ukuthi iyazi ukuthi mangabe idilika lapha kulomzimba ombethwe na umphefumulo izawushonaphi. Ithi ke namanje mangabe nginganibuza ngabantu abathile abebekade bekhona lapha kulomuzi wasekuphakameni abangasekho emhlabeni ngithi usibani bani washonaphi, ithi kungalula ukuthi nikhombe ukuthi ulapha kwabheka bezayo ngoba mhlambe nethuna lakhe neyalazi lapho lalikhona. Ithi ke kodwa inkinga enkulu indaba yomphefumulo lo ohlulwayo ngaso sonke isikhathi. Ithi ke inkosi kuyenzeka umphefumulo womuntu wehlulwe inyama yakhe, kuthi noma esekholiwe wabalinazaretha wayesetshenwa ukuthi abantu basekuphakameni kabakwenzi ukuthi. Ithi kodwa ngoba inyama isuka igoloze ngento yodwa yokuthi yona iyazi ukuthi mangabe idilika izoshonaphi, ebesitshena unembeza womuntu nomphefumulo wakhe ukuthi kulungile kwenze lokhu, kwephule lokho kumthetho wabantu basekuphakameni kwenze lokhu.
ithi isuka igabe ngento eyodwa ukuthi yazi yona ukuthi nangaphezulu kwenza zonke lezo zinto yona inendawo ezothi mangabe umuntu efa ihambe iyolondolozwa khona. Ithi ke inkosi ke umphefumulo noma umoya womuntu uvamisa ukuthi wehlulwe njalo kulempi esuke ikhona ngaphakathi komphefumulo nomzimba womuntu. Umzimba ngoba wona usuke ugoloze noma usuke unobuqhwaga ngelokuthi vele wona uyazi ukuthi unayo indawo emva kokufa. Ngaphezulu ke kwezinto zonke mhlambe ezingaba khona nezisazoba khona mhlambe ekuphileni kwethu, mhlambe bekungakuhle sikhumbule ukuthi nana ngaphezukwane kodwa kukhona usuku olusazofika la khona phakathi kwalempi ekhona inkosi yayikhuluma ngayo ekuyodingeka ukuthi umphefumulo ube nendawo lapho la uzawushona khona. Noma ngabe inyama bese yeyitheni yona yayisenzani kuwo umphefumulo, kodwa ushembe ufikele phakathi kwethu ukuthi azokenzela imphefumulo yethu ukuthi ibe nendawo lapho la kufanele ukuba ihlale ekhona. Ngonyaka ekwagcina ngawo indlamhlathi entabeni inhlangakazi uma ilanga selihlezi esihlalweni la selixoxelwa ngabanye ababekade bekhona entabeni kugcinwa emhlanganweni kaJanuary. Mayisixoxa ke inkosi lendaba phakathi kwamaNazaretha kuthiwa ithi izwe ngendiya ngithi kwakunozinkobe mangabe kungaphazami kunomehluko kwendaba oyizwile nendaba oyibonile obukade ukhona kuye. Kuyenzeka kwesinye isikhathi into mawusuxoxa into oyizwile igcine ihlungeka mhlambe izigcine iba namanga, kodwa lokhu ngizokusho njengoba ngakuzwa. Kuthiwa ke ithi inkosi ke uma ixoxelwa yileli ndiya elazingasazi kahle isiZulu kodwa likuzwa okunye, ngoba ngalonyaka ayizange inkosi inyuke phezulu kwentaba iye emhlanganweni ngoba engazi ukuthi yayikade isanda kucacelwa. Yathi ke uma icela kwindlamhlathi ukuba inyuke naye entabeni wayesethi ubaba mkhulu ngeke kulunge ukuthi inyuke iye entabeni isanda kucacelwa. Selithi ke leli ndiya ke ekumazwini elawezwa ubaba mkhulu mangabe ethandaza ngaphezulu kwentaba, bathi ke bamuzwa ethi inkosi uma ngabe kwenzeka ngibashiya laba bantu ngihamba phakathi kwabo, ithi ngiyacela Nkosi ukuba laba bantu ngibashiye esandleni sakho. Ithi mangabe kwenzeka ngihamba phakathi kwalaba bantu, ngiyacela ukuba wenze inhliziyo zabo nemoya yabo ihlangane ibe into eyodwa. Ngicela wenze laba bantu ukuthi baye nganxanye babe njengamanzi, laba bantu baze bangahlukani. Lento ayizange yayifihla inkosi ilanga uma isizwile yabe sixoxa emanazaretheni, okukhombisa mhlambe ukuthi nayo yayinokuyithanda lento yayithanda yayishiwo ubaba mkhulu encenga uNkulunkulu ethi ucela ukuba laba amaNazaretha awashiye esandleni sikaNkulunkulu. Ithi kodwa icela ukuba aze angahlukani, ithi icela ukuba awenze ukuba ayengancane njengamanzi. Mhlambe ke nakuzo lezi insuku mangabe sikhumbula lona ilanga lokukhanya, kungafuna sicele lokho enhlizweni zethu ukuthi ushembe avuse lo moya wokuhlangana emanazaretheni, avuse lo moya wokuba munye, ukuthi mayethi ubaba mkhulu wonke amanazaretha mabe munye, makabe njengebumba likasimende. uNkulunkulu sincenge kuye ukuba asivusele lo moya ayekade uncenga kuNkulunkulu ungene phakathi kwebandla lamaNazaretha, avusa abantu abayoba nomoya
wokuthi kuhle ukuhlangana, abazothi kuhle ukubuyisana, abazothi kuhle ukuthi mhlambe kufezeke leli phupho noma lesi sifiso sendlamhlathi sokuthi amaNazaretha amabe munye. Sincenge uNkulunkulu ukuthi mhlambe kungandi abantu abazoba nomoya ukuthi kulungile noma kuhle yini ukuhlukana.